Rahim Production. دکتر جون نفهمیدیم نسوزو کنه هیچ نکن هیچ نمیکنه آخی وای ماس میکنه هیچ نمیکنه یگام چی نمیکنه خیلی مخلوط اصلی کشتا تخلوط مختم که سه روز آبازی نکن سه روز کارلیش نکن با فهمیده ما دکای چیلکی خود زنگ گرفتگی با یگام کارلیش نکری در آبی خنه کم بدرو که با یگام کسال نشای فهمدی؟ دکتر جون قشقه بیرکب قشقه خدی تنگب قسمون نچست با؟ توفکو بعد چسبانش نچسبا تنگه را دارم چرا توفکو بعد چسبان نچسبا میکنه با کشم شد میکنه ایش نمیکنه فهمدی؟ نه آبازی نکره توبه کدم خدای رو ای پای کار چر تست کرد با یکم کس گم عکس نکده ایشی در آیش که پیش خدا ایرابی تقایم حالیم خواد تقایی؟ تقایی تقایی اسما خلداره نداره خوامشه چه بوده دختر دارماتو نخورده برای چی خوامشه نالی شیف بیامد گم میرسم دختر جون دل من گریفته همین دارو خری آخی میدانم تقاجان یک سر دکتر بیاد ما گم میرسه داروگاهش ما باید هر یک تایما در سری وقت شدیم خری میفهم شما در گم میرسه شما باید سر وقت کلوی ما را کنید داروی ما را خرونید گم تو رسته گم میرسه شما در ما گم میرسه آخی دل من گریفته دختر جون همین داروی عرصات را خوردم درونم اپتیک شدن آخی تقاجان ما در گم میرسه دارواتو باید سری وقت خری راست میگی ترم کدام دارو من نخوردم؟ آخی داروی خواهتو نخوردن خواه رفتگی انتخایی؟ یا توبان آیا شما از یک جورای جدا شدگی؟ ما یعنی که اوچم اپاما دادم ایمو گرفتن چند ماشین میان در پیشمان میستن سلام علیک اپای شکرانه اگر روزدار نباشین یک بیت تشکیل کنیم خرسان شدیم باور کنین وقتی که در باروخ سفر کردم فقط یک مقصدی خوب داشتیم از بیت درایف خچم گفتگی ایمده به خاطر چی ما بیسا دوست میدارم او انسانه که گفتگی که اول مادرم در زندگی بعد زنم بعد با یگانه زنی هستی که من در زندگیم حرمت میکنم اینکه خارج کشور هستن غریب بچه های ما غریب دخترای ما سبب خوب نبودن سطح زندگیمون وقتی که من صنف 9 مکتب تمام کردم ما چجورم در گفتم چجور من باید داخل بشم و بشه میخواستم که پلیس باشم روی عزیزبک چه شرطنامه دارین مقصد شما سرود نمیکنین برای شما پول میته یگان معاش معین میته Rahim Production. سلام عرض میکنم با کل تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کل آن افرادی که این لحظه برنامه سیرهای نگفته را تماشا دارین مهمان برنامه نوبتی ما حضور دارن پای شکرانه بونو خوش آمدید با برنامه ما سلامت باشین اول سلام میخونم با همه مخلصا با همه اون افرادی که این لحظه ما را تماشا دارن میرسونم بعد می نداره خدمت به شما میرسونم که مرا دعوت کردین در برنامه‌تون تشکر زیاد اپا جون عزیز و قسمت سوال جواب تیار هستید بله یکم سوال با شما چنین داده میشود که کم تر زندگی خود گام میذارید شما چند سال هستید از کجا هستید و با چیکار مشغول هستید من شکرانه سفرزاد هستم 17 ساله هستم خب در شهر دوشنبه به دنیا آمدم تا حال در شهر دوشنبه زندگی و کار فعالیت میکنم در عائله در زندگی ما پدر مادرم و پام که از من 8 سال بزرگ است زندگی میکنیم خب صنعتکار هستم این حال از قفای ایجادیاتمون خلاص کاروبار دوام دادید نه بله باشد اپا جان یک مدت معین در سامانه یوتیوب در یوتیوب کانال عزیزبک جورایف یک دو ویدیو اخیری که پخش شما در آنجا حضور نداشتید و آیا شما از عزیزبک جورایف جدا شدگی این سوال بسیار میتن راستی گپ نه البته ما از عزیزبک جورایف جدا شدگی نیستیم به خاطر که غیر از کارهایی که در صنعت پیش میبریم غیر از همکاری ما باز دوستی نزدیک هستیم بهترین دوستی من است عزیزبک جورایف دو ویدیونواری که کلیپی که کرده بودن ما در اونجا حضور نداشتیم این به خواست خدمت بود مثال هر یک کاری که ما میکنیم از همدیگریمون میپرسیم مثال اجازت میگیریم نه و مصلحت میپرسیم مثال همین کار کنیم چه خیلی میشوه خب ما جدا نشدگیم عزیزبک جورایف دوستی بهترین ما در همه حالت
кориам ғайри кори дар зиндагиам дар бари ма ҳастанд инсон аз лаҳзае ки ман ҳамроҳи Азбек Ҷураев шинос шудагиам ман бебародарии худро эҳсос кардагӣ нестам бисёр наздикем акай Азизбек акай Ином акай Азимзод Назаралӣ мо бисёр дӯсти хуб ҳастем дар як ҷойгӣ кор мекунем мо ҳеҷ вақт ҷудо ҳам намешем ба хости худованд иншаллоҳ ва иншаллоҳ ҷудо шудани ҳам нестем бале бошад ҳазор раҳмат калом ки ба суоли ҳаман ва ҳам онамо мухлисоне ки ришта доштанд ки чӣ хел шумо посух мегардонед ё ҳақиқат дора ё не ина чӣ хел дӯстони азиз фаҳмидем ин ҳақиқат надора як муддати муайяне ки бо иншоллоҳ навигариё дар пеш аям бале бале бошад апай шукрнаморо сафари шумо барои ворух рафтан барои хайбат ё ин ки аз таҳти тил ҳамчо санъаткор рафтен ё ин ки шаҳрванди Тоҷикистон хуб саломат бошен ма бовар кунед вақте ки дар ворух сафар кардам фақат як мақсади хуб доштем вақте ки мо тасмим гирифтем ки ворух сафар кунем тасмимон як кори нек буд мо ҳатто чӣ бугум тасмим нагирифта будем ки ҳамроҳи худмон камера бигирем ягон чи ҳам хел вақте ки аллакай тайёр шудем ки мо бояд сафар кунем баъд дар ҷо гуфтем ки мо хабарам надоштем ки вазъият чӣ гуна аст дар ҷо вазъият хуб шуда ё ки олиам ҷанг давом дора мисол дар дилмонам камтар ҳарос бо камтар дига ҷасурию далериам буд як мақсади нек доштем ман рости гап хайб гуфтани чизоро ман намефаҳмам чӣ хел ба кадом маъно намефаҳмам ки дар фикриш нестам ман то лаҳзае ки уҷа сафар кардем хостем ки ҳам дохили ворух худаш бишем ки мисол кушонҳои сарҳадӣ мақсадмон даромада дар сарбозо як ифтор ташкил кардан буд то ҳамон лаҳзае ки ман дохили истарафшан шидам ман то ҳамон лаҳзаро аёдам бироварда будам ки ман санъаткорам ман овозхонам вақте ки мо дар ҷо пиёда шудем маро шинохтам қатим акс гирифтам баъд боядам зад ки муҳофиза яъне дар ҳоши хаёли шумо набуд ки ман мисол ҳамчун санъаткор рафтисам иш сиёка мекунам уш сиёка мекунам барои рейтинги хидмат барои хидмат намоиш додан ин хел набуд не вақте ки мо дохили қушунҳои сарҳадӣ шидем дохили ворух чӣ дар бозоро чӣ дар мағозаҳо чӣ дар заправкаҳое ки мо вай кардем моро шинохтанд бисёр мардуми хуб раҳмат мегӯм ҳамашонда ки бисёр мардуми меҳмоннавоз буданд ки инқадар ҳурмату эҳтиром хай рамазон буда ки мо рафтем чанд мошин меянд дар пешмон местанд салом алек апай Шукрона агар рӯзадор набошен як обед ташкил кунем хурсанд шудем вақте ки дохили қушунҳои сарҳадӣ шидем дар уҷа ай посбоное ки дар пушти дари уҷа меистоданд маро шинохтанд то дохил то сарбозое ки дар дарунанд то командирошон шинохтан бисёр хуб вай кардан як мақсади нек хотири навор гирифтан дар каналомо партофтан чӣ буд мақсад дар ин буд ки то мо надромадем то надидем мо нафаҳмидем ки вазъият чӣ гуна ай дар ӯ тараф командири ҳамун қушунҳои сарҳадиам гуфта буданд ки якумин шида шумо чӣ бугум ба қавле дух карден дромаден мисол то ҷасурию далелӣ карден то онҷоро рафтем кадом журналистои кадом мисол блогерое ки рафта буданд ай тарафи худмон мега ки тои сарафшан омадан гаштанд ягон кас мега то вая надромадагӣ буд тои ҷое ки шумо омадед фақат вақт дар кадом ҳолат сиёнка кардем барои худмона сиёнка кардем ҳамун хонаҳои сӯхтагии сусу ки қирғизоро оташ задагӣ буданд ҳамнора сиёнка кардем ба хотире ки худмон мисол хона меомуча мега хайку чӣ буд ягон чи сиёнка кард ямо қадар вақте ки рафтем дромадем уҷа аллакай тинҷа оромия шукри худо бовар кунед дар ҳамун роҳ марам оби чашмам рехт барое ки ин давлат ин Тоҷикистони азиз ба ҷон бари моай ҳар куҷое ки бо нарем бо морам Тоҷикистони худмон мебардора шукри гуфти гапо аввалаш худо бад пешвои миллат ки ба ташаббуси ҳамво тинҷиву оромияй ки мо айни ҳол озод суҳбат мекунем озод зиндагӣ мекунем озод кору фаъолият мекунем ҳар чӣ мекунем бо ташаббуси аввалаш худованд дуввум пешвои миллат хуб вақте ки рафтем аллакай оромай мо сиёнка кардем ки бипартоем ки нафароне ки хориҷ кишвар ҳастанд ғариб бачаҳои мо ғариб духтарои мо бибинанд ки аллакай